Abeji abazaire hamwe n'abashomesa ishomeri ya Kabasheshe Primary School omuri Kayonza ishaza rya Rushenyi district ya Ntungamo obwahati bashobangirirwe bwanyuma y'omuyaga gw'akasorora ah'izooba ery'orwamukaaga okwija gukatwara amabaati g'ebiraasi bishatu. Omuyaga ogu gukashambura eky'okubanza, ekibiina ekya kashatu hamwe n'ekya kana kandi kutwahika ah'ishomero eri twashanga abeegi b'ekyokubanza bariyo nibashomera ahansi y'omuti. Rwamukaaga tukaba tutahire omu weekend ekyo murungi abaana bakaba batari h'ishomero okubaho byona bakabaho abaana bakaba batari h'ishomero bakaba batahire omu weekend. Kandi Rwamukaaga nk'omu ihangwa aho za Shamukaaga abaine masito basigira ishomero baza kukora bahorera ekyabaho kubaje kuza kushobora bashanga umuyaga gwatwara roof. Jogu umuyaga wija gwareta ekizibu gwabambura classe zitu classe 3 zona zarugaho amabate mureba ekizimbe ko kukiri kusha bino twabantu tugambe kiri kurebeka ekizimbe cyona kibambukire amabate gayenaga kuriya. Mukuru w'ishomereri Apollo Amwine bananuche yashobora ngo bwahati bashaziremu kugita abana ba umubindi bina rero bashagire babateka heru ngo bundi bakarengeza hizoba. So 5 bwasesera abamwe abana twabata twatwineho karumu kake abamwe bazo mu karuma twatwineho abamwe baza hasi y'umuti abana twatwineho ntondo kutora improvising kurengwa triste umumbereji abana to affected bagumira bano ebikabi abetirweho abazire emyaka yenyuma murebe ko bukusha bibasize kugwa amabate nahabweri izo abana aba classes zobona babari aheru mbwenu ekirikworeka ngo tuza kubasa kumara akireka hangoho abana batakagire mu buteka konka nabanishaba na munonga abashomiro mu ishomereri abazire bishomereri abasiramuka foundation body then na government kugira ngo tubase kwatanisiza hamwe tutakacwa abashomesa bitu umuhimbo. Abazire barebukaho no kwerarikira abwembera mbi ecombeke ekitwire ekitira amagaraga abana aharutezo habire hari nko ubwire bw'abana bari kushoma habene haza kubaho ikizibu cyangwa umunonga ubundi habene hagera no wafutarira aha abo kumuyaga guzere namani minjiye amabate no rebaga gatwire nka abana bakuzanira imitingi byo nogire baho mwe tutungire ikizibu cy'amani nanye nko muzire nanisha aba government ukwirukirira munonga bireho mu weekend abana bito bondi babiri babasa futaramo amabate umwe gabashara ningo umwe bahendagurika go kwiruka akoba kibire ikintu kibi munonga aha akubana hatwine na kwa gwenshonga y'abana bitu abo kushomera hero nuko kuterera government hamwe n'abantu babutoshomaranga okubirukanjira okugira ngo abana batunje kushoma kurunji. Ati nabanishaba nowe nko mwebembezi ababembeze bagenze banje nanabo kiri kukwataho nka DEO kawitu chairman wa district nko kuwabire watusubize munywano witu kandi umwebembeze mugenzi wanje ekizimbe citu uko kureba ukishenyukire kikaho hatabana bitse bineho kushomera mwene nishaba abebembeze mutwatereho kurebeka ngo ishomero gitu ryashoba ryagarukaho iraka ryitu tijyaza koma hacaro ryaza kuza umbebembeze abarukutukiraho ze aha district zomba MPs nabandi na nabazire na wero wishers babase kumanya ikitukireho tubase kucirukangira hamwe turebe ngo abana bihanga babasa kutebwa umuteka. Ishemereri rikatandikaho umuhogwa rukumurenda nshanju na mwenda aha musingi gw'omuntu omwaka gwa rukumurenda 89 government ya Rutwara obwahati ryina beji 210 n'obukirabe nkati bamwe tibineho kushomera aha b'omuyaga. Gasha kwa Samuel ahumuza abwatayari w'isito muri Ntungamo.